Pengempon Pura Dadia Sang Kembengan, Banjar Galiran, Desa Jehem Bangli, ngemargiang karya melaspas miwah mecaru pancesanak ring Pura Irike. Karya melaspas miwah mecaru puniki nyina yang sampun puput nyani pula pali pemargin pewangunan Pura Irike. Karya melaspas miwah mecaru pancesanak ring Pura Dadia Sang Kembengan kadulurin antuk upacara nyurat pelawatan. Wusan punike kemargiang upacara melaspas makudang-kudang tetangian sane anyar minekadi balik kulkul candi bentar penyengker miwah makudang-kudang pelingkih rumasuk gedong ide Betara Sri. Dudonan pemargin upacara kelanturang antuk upacara ngeratep pelawatan miwah nedunang ide Betara sanes pisanan karuntutin antuk upacara mecaru pancesanak. Manut pengraja karya Sang Made Sudarsana, dudonan pemargin upacara puniki sampun kekawitin saking tanggal 20 Desember warse kali tali pitulas sane kacinayang antuk upacara ngeruak. Usan puniki kemargiang upacara melaspas miwah mecaru. Ringgalah solas wengi kemargiang upacara ngerehang pelawatan sane anyar sepisanan masupati pelawatan ide Betara Sri ring Pura Dalem Prajapati Desa Irike. Upacara melaspas wiaden pecaruan kapuput ide sulinggih saking Gria Selat karemba antuk samian pemangku Pura Dadia Sang Kembengan. Wewangunan Pura Dadia puniki sedurung nyani kaon kwentanan ipun santukan sampun lingsir kwentanan ipun. Melarapan antuk pemarin paruman pengempon igum jagi mecikang pewangunan pura antuk maun dagan sane prebea ipun mawit saking urunan kerama pengempon wiaden punia. Akeh kerama pengempon Pura-Pura Dadia Sang Kembengan wantah petangda sepitu kakak sane wenten ring widangan di Sejehem wiadin Kintamani Bangli. Prawarta kekarya ngaptiang melarapan antuk sampun puput nyani pula pali pemargin upacara puniki samian kerama pengempon keaptiang statu kaicen kerahayuan saha waren nugraha saking ide Betara Sesunan. Pemargin karya puniki taler sepisanan presiden nincapang karumaketan pasemetonan mawinan sayan sagilik salunglung sebayar daka. Upacara sane kemargiang lain kedimangkin iki indek nepiatanya melaspas kaping siki indek tinggi ide Betara Sri kaping kalih penyimpanan ide Betara Sri kaping 3 tinggi balik kukul kaping 4 nike candi tur tembok aling-aling nike ngelantur acara ini makin iki menam pedagingan ring wangunan sane anyar sane ring balik kukul nike kemargiang titiang atas nama pasemetonan Dadia Satria Kembengan wantah persida ngaturan suksemanim lanah suksemanim banget ring sang pengrombo saras nami. Upacara melaspas jagi kelanturang antuk pemargin upacara melasi ring Pura Watu Klotok Lungkung miwah Nyegara Gunung ke Bukit Tumbuh Desa Galiran. Ring tanggal 13 Januari wantah pindah ke puncak pemargin karya sepisanan katuran piodalan. Riase Bali TV.